Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Iglesia kallaki punllakunata apakushkata kawsakushkata yuyarishun. Chaymantaka ya Dios mantigrana ñanta taringapak mashkangapak. Saki ya Dios kikinman rimachun yachachichun, musuyachichun chinallatak imata runakashkata paymandachun. Ya Dios katukuy horasmi ñukanchiktaka ñukapakman kutirichigari, ñukapish kankunapakman tigrashami nin. Shinapish ñukanchikka mana kazunchikchu mana uyanchikchu, ñukanchik munashkashinami kawsayta kallarishkanchik. Chaymantami tukuylaya llakikunata chimpapurakunchik. Gracias a Él por su gran misericordia, por su grandeza y poder, por su gran misericordia, por su grandeza y poder. Imanalla shamupasun kuyak Dios bendiciachun, pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta, y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapak. Tawkakunami kay punllakunapika rikuytukunchik iglesiata sakikunkuna. Rikunchik mana iglesia manta rishpapish paykunapak yuykuna, paykunapak shungukunaka y a Dios manta karupi kashkata. Shinakakpika convidani rikungapak yuringapak
iglesia ka imagina chay llaki punllakunata apakushkata kawsakushkata kutin mashkankapaq ya Dios tigrana ñanta shinakaqpika kunan kay punllakunapika achka gentikunami iglesiata sakikunkuna mana rimakunchikchu iglesiamanta rina llakashkata karuyana llakashkata ashtawanpis llakika kaymi iglesiapi katikuytukunmi iglesiapi imapi kaytukunmi ima ministeriopi shinapish paykunapaq shunquka paykunapaq yuykunaka ya Diosmanta karupimi kan ikayka mana shuk punllamanta katik punllapaq tukunchu asha-ashami gentikunaka huyayta chingachita kallarinkuna asha-ashami chay rupaq shunqutaka chiriachishpa katinkuna ñamana sustarinkuna ñamana yurinkuna iglesiamanta ya Diospaq obrata runamantaka kutin chaymi ya Dioska tukuyta rurikallarin ñukanchikta kayankapaq ama ashtawan karuyashpa katichun ashtawanpish paypaqman kuchuyachun Diospaq kuchupi Diospaq ladupi paypaq munayta rurashpa kawsachun munashkamanta rikunchik kay Zacarías capítulo 1 verso 2, 3, 4 kayta nin mandak Dioska kankunapaq ñawpa yayakunawanmi yalliti piñarirka chaymanta paykunataka kashnani tukuyta mandak Dioska kashnami nin ñukapaqman kutirichigari ñukapish kankunapaqman tigrashami ninmi tukuyta mandak Dioska ama kankunapaq yayakuna shinallati kaychikchu Dios imanishkata punta willaqkunaka paykunamanka mana alli ñankunamanta millayta rurakushkamantapish anchurichik ninmi tukuyta mandak Dioska nishpami willarkakuna chashna nishkatapish manataq kazurkakunachu manataq uyarkakunachu kay punllakunapish chayta rikuytukunchik ari kaypi rimakunmi ñawpa testamentumanta parlakunmi Dios ima nishkata willaqkuna parlashkata willashkata Dios paykunata kacharka kay willaywan shinapish Israel puebloka mana uyarkachu mana kazurkachu mana sakirkakunachu millayta huchata rurashpa kawsanataka chaymantami ya Dioska llakichina tukurka ya Dioska kayanmi yuyachinmi shamuyninmi convidanmi shinapish mana kazukpi mana uyaqpika llakichinmi juiciomi shamun mana kazuq karikuna warmikunapika chaytami rikuytukunchik tukuy historiapi kallarimanta Génesis libropi rikushpa Apocalipsis libro kamaka kay punllakunapika rikuytukunchikmi iglesiakuna wichkarikushkata iglesiakunapi ashalla gentikuna sakirishkata chikankunamanta campopi rimashpa shinallati hatun ciudadkunapi rimashpapish campomantaka tukuykuna lluqsikun hatun ciudadkunaman chaypimi kutin ashalla sakirikunkuna shinallati hatun ciudadkunapi rimashpapish paykunaka Diosmanta karuyakunkuna wakinkunaka karu llaqtaman rishkakuna ñawpa punllakuna gentekunaka puriraq karka iglesiaman kunanka kutin wakinpi yurishkuralla iglesiaman purinkuna shamunkuna pasaq watakunapika achkakuna iglesiaman purikkuna karka chay achka puriqkunaka kunanka ñamana purikunkunachu sakirishkakunami pandemia unguy rikurikpika achka gentikunami kallaripika manchaymanta iglesiata mashkarkakuna harkakukpi wichkashkakakpipish shinapish chay hipaka achka gentikunami sakirishkakuna ñamana iglesiamun yaykunkunachu ñamana iglesiamun rinkunachu mana rikunkunachu iglesiaka ministerishkata maybalik kashkata ñukanchik kriq kawsaypi wiñarishpa sinchiyashpa katinkapaqka chaymantami uyashkanchik kay punllakunapika mana ministinchik iglesiata chaypika mishkishimi hayaq shunqukuna kan nishpa huchachikunata churashka ama iglesiamun rinkapaq wakinpika chay tiyanmi kriqkuna mana rikuchikunchik shuk alli testimonio shuk alli ejemplo shinakaqpipish rikuytukunchikmi gentikuna iglesiamun ñamana purishkamantaka tukuylaya llakikuna tukuylaya problemakuna rikurishkata uyarishkata gentikuna kay punllakunapika yallitik sustulla paykunapaq yuykunapi ungushka kankuna sapasha kashkata yuyankuna ashtawan tapuykunata charinkuna ashtawan musparishka shina kankuna kasilla sumaq kawsayka mana tiyanchu tukuy chaykunatami rikunchik iglesiata sakishkamanta shinapish yachaqkunaka ninkunami tukuy kaykunaka rikurita kallarishkami shuktiyayta kallarishkami ña uni watakunaman achka historiamanta parlaqkuna yachaqkunaka ninkunami ñukanchik kay mundo kay pachapika 1960 watamanta shuktiyayta kallarishkata kay secularización nishka yaykushkamanta kay mundo kay pachapi ashtawanka kayka Europa llaqtapi chaypaq washaka kay Norteamérica llaqtapi chaypaq washami kutin ñukanchik ayllu llaqtakunamanka asha chayamushka asha chayamukun ñukanchik kichwakunamanta rimashpaka alli willi evangelioka chayamushkami 1889 watakunapi ña 1900 watakuna chayamugriqpi chaykunamantami alli willi evangelioka kay Ecuadorstapi katiyan kutin kichwa ayllu llaqtakunamanka chay kati watakuna chayashkatami yachanchik parlakunkuna
hasta wanka 1950, 1960 chay watakunapi persecución tiyashka astawan kutin krikuna tukuyta kallarishka ñukanchik Kichwa purapika. Kutin kay Europa llaqtapika llaqtakunapura politikapi chikan yanakuy shuklaya kawsaykuna kallarishka. Astawantijka ninkunami parlaqkuna historiamanta rimaqkunaka 2001 watapi astawan shuktiyay mushuyay kallarishkata. Astawantijka tukuykuna alli riqsishka alli yachashka hatun llaqtapi mana llakichipaq chay llaqta kay Estados Unidos llaqtapimi chay Torres Gemelas nishkata urmachirkakuna. Chaypimi astawantijka waqllichirka chay sistema de seguridad nishkata. Chaymanta wichimanmi tukuytik shuktiyashka mushuyashka. Chaymantaka chayanchikmi 2019-2020 wataman. Kaypimi uyarkanchik China llaqtapi shuk wañuchik joruta hapishkata. Hipatami shutichirkakuna COVID nishpa. Tukuy kay mundupika millones gentikunata wañuchirka. Tukuykuna wichkashka sakirirkanchik. Tukuy chaykunaka mushuyashpa shamushka, shuktiyashpa shamushka. Y chaykunata ñukanchik chimbapurana tukushkanchik. Tukuy chaykunawanmi kutin gentikunaka y Diosta chawpi picharinamantaka ladomun churashkakuna. Y chaymi tukushka ñukanchik ayllu llaqtakunapipis. Punllakuna pasaqpika kutin asha-ashami chaytaka laduyachiyta kallarishka. Imamanta kay secularización nishka kallarishkamanta. Tukuy llaqtakunami kallaripika yuyaypi charirkakuna shuk kawsaq Dios tiyashkata, kawsaq Dios tukuyta rurashkata. Shinapish paykunaka yuyarkakunami chay kawsaq Dioska sakishkami laduyashkami kunanka karuyashkami. Chaymanta kunanka ñukanchiklllatimi yurinakanchik imatronata imashina kawsanataka nishpami kayta chayta rurayta kallarishkakuna. Chaymantami gentekunaka Diosta kungarita kallarishkakuna. Europa llaqtapi rimashpa kay Estados Unidos llaqtapi rimashpa chinatik kunanka kutin ñukanchik Kichwa ayllukunamanpis chayakun chay yuykunaka. Kunanka mandashkakunatapi mana kasunkuna, chay mandashkakunata kasuchikkunapish paykunallatik pandarishkakuna, paykunallatik mana alli turakunkuna, chaymantaka hatun llakimi rikurin. Kay punllakunapika allitaka mana alli nikun, kutin mana allitaka allimi nikun. Gentikunaka yuyayllakshina kawsayta kallarishkakuna. Mana kasunkuna, ña mana valichinkuna valores, principios. Ñukanchik ayllu llaqtakunapi rimashpa tiyarkami alli valores, alli principios. Ashtawanka ama suwa, ama qilla, ama llulla nishka. Chaykunata paktachishpaka alli tikcharikanchikman. Shinapish chaykunapishmi chingarita kallarishka. Y chaymi kunan kay punllakunapika y Dioska tukuy gentikunapaq ñawimanta laduyashka shinami, karuyashka shinami kan. Chaymi ashtawan llakikuna tarikukunchik. Kay punllakunapika rikunchikmi uyanchikmi tukuytik socialpi, moralpi, politikapi ashtawan hatun llakikuna rikurishkata. Millayka mana allika y allitik mirarishkatami rikunchik. Ashtawan milli runakuna, ashtawan mana allillata ruraqkuna katikkunami rikurin uyarin. Wasiuku familiapi rimashpa, may negociokunapi rimashpa, mandashkakunata ña mana kasunkuna, ashtawanpish mandashkakunaka llakichikkunata, mana alli ruraqkunata ayudankuna. Maypish kachun rimankuna. Chinallatik kay punllakunapi uyanchik chay ideología de género nishkata. Kaywanka nikunkunami kikintaka Dioska rurarkami qarita. Shinapish kanpaq yuypi warmi kana munitiyakpika warmi kay tukungimi ninkuna. Dioska qarita warmitami rurarka. Shinapish kay ideología de género pika nikunmi kan sentishkata, kan yuyashkata katilla, chashna kawsaylla nikunkunami. Kunanka mandashkakunata pi mana kasusunninchu. Ordentaka pi mana kasusunninchu. Ordenta chinallatik mandashkakunata paktachijkuna kasuchijkuna llatikmi millayta huchata mana allita rurashpa kawsakunkuna. Kay punllakunapika mana awllachu chikanchina imatik alli imatik mana alli. Ashtawanpish gentikunaka mana allitaka alli nishpa katikunkuna. Kutin mana allitaka allimi nishpa katikunkuna kawsakunkuna. Gentikunaka nikunkunami kikinkuna kushikashpaka ruychiklla mana alli hucha llakichik kaqpipish. Ashtawanpish y Diostami ladomun sakishkakuna, tukuy gentikuna ñukanchik llaqtakunapish. Kay punllakunapi uyashkanchik ateo nishkakuna, paykunaka nin mana Dios tiyanchu. Shinallatik shuktikkunapish tiyan kutin, ari paykuna mana shimiwan nin mana Dios tiyanchu, shinapish kawsankuna Dios mana tiyashkashina. Paykunapaq yuyashka, paykunapaq munashkashina kawsakunkuna, mana yurinkuna y Diosta. Gentikunaka Diostami pakanata yurishkakuna, anchuchinata yurishkakuna, chaytaka mana pudinchikchu, chayka mana paktaypaqmi. Shina kaqpipish punllantami gentikunaka ashtawan Diostaka karuman thangashpashina kachakunkuna. Paykunapaq yuymanta, paykunapaq llaqtakunamanta laduyachishpa ruqchishpa kachakuqshinami kan. Chaymantami ñukanchik llaqtapipish ñawpapika chay mama constitucionpika Diospaq shuti tiyarka.
Kay punllakunapika chayta kaña anchuchishka kan. Ashtawanmi hintikunaka Diospaq shutita Dios mantaka laduyashun nikunkuna karuyashun ninkunkuna. Hintikunaka Dioswan chimpapurashpa rikukpika uchillakunami kanchik. Shinapish ashtawanmi hatun yayta kallarishkanchik. Yachashkawan charishkawanka ashtawan hatun tukushkakuna. Pita mana minstinchik ñukanchikllati kawsasunllami nishpa chaylayuymi shamushka tiyashka hintikunapi. Imashinami kay sistema solarpika rikuytukunchik yachachinmi intika ashtawan hatun kashkata. Shinapish kay allpamantami intika yallitik karupi kan. Chaymantami uchilla shina rikurin. Kutin lunaka uchillallami kan. Shinapish allpapak huchullapi kashkamantaka chayka hatun shina rikurin y kutin tiyanmi shuk punlla maypimi lunaka intita tapan amsayachin. Chaytami riksinkuna eclipse solar nishpa. Chayshinami kay punlla hintikunaka Diostaka chingachishun nin. Diostaka karuman thangasun nikshina kan. Shinapish mana pudinchikchu. Ñanikunchik ñukanchik kikin munashkashina kawsasun ninchik. Ashtawan ñukanchik hatun yashun ninchik. Yachashkamanta charishkamanta ñamana kazunchik mandaqkunata wasipi rimashpa, iglesiapi rimashpa maypipish. Pita mana kazunchik ñukanchik yuyashka munashkashina kawsasun ninchik. Tukuy kaykunami ashtawan llakikunata apamukun. Shinapish ñukanchikka yurinami kanchik iglesiaka imapaqtik kayashka kanchik. Imashinatik kana kanchik. Shinallatik imatati runa kanchik. Shinapish kay punllakunapi rikukpika iglesiaka chay ruritami sakishkanchik. Mana Diospak iglesia shina kawsakunchik rikuchikunchik. Shinallatik mana imata rurakunchik Dios mingashkata Dios imata rurachun nishkataka. Ashtawanpish ñukanchikka sakishkanchik ña kachishina lushina kawsanata. Ashtawanpish iglesiataka kay mundo kay pacha ima ruraykunami llapishkashina kan, tapashkashina kan. Shinapish kay mundo kay pachaka amsapimi kan, yallitik amsapi. Chaymi tandanakushka kriqkuna iglesiaka kallaripika Dios imapaq kaypi churashkata kawsanakanchik kanakanchik. Shinallatik chaypa washaka Dios mingashkata paktachishpa rurashpa katinakanchik. Iglesiaka kayashkami kanchik kachi kankapaq. Shinallatik kayashpapika luz kankapaq. Ñukanchik yuypi charina kanchik kachika imapaqtik saborta kunkapaq, mishkichinkapaq. Shinallatak ima ama mapayachun ismuchun harkankapaq. Ñukanchik kriqkunami shayarina kanchik harkankapaq saborta kunkapaq nitukunchik. Ñukanchik familiapi, ñukanchik llaqtapi maypi kashpapish. Shinallatak Cristo Jesusta chaskishkamantaka ñukanchikka ashtawan achikyachishpami kawsana kanchik. Chayta paktachinata, chayta ruranatami ñukanchikka sakishkanchik kungarishkanchik tandanakushka kriqkuna. Oseas capítulo 4 verso 1 manta 3 kamapish rimakun kikin ñuka ima mana allikunata charishkata huchachikun rikuchikun. Ñukanchikta nikun kankunaka kashnami kawsakunkichik kaytami rurakunkichik. Nikun kankunaka ñallami urmaqrinkichik. Chaymanta yurichik chaymanta tigraychik nin. Riki imallatami Israel pueblota huchachin nitukunchik. Y chayllatakmi kan ñukanchikpaqpish. Rikunchikmi kay punllakuna niktukushpalla shimillawan kriymi kanchik nishpa kawsaqkuna puriqkuna ashtawan mirarishkata. Kuyi illashkata. Diosta mana riqsiqshinami kawsanchik. Chayta kallari versopi nikun. Israel kunalla mandak Dios imalla nishkata alli uyawaychik. Mandak Dioska kay llaqtapi kawsaqkunataka rimakunmi. Kay llaqtapika mana llulla kanapish, llakiq kanapish, Diosta riqsiq kanapish mana tiyanchu. Kay Israel pueblotaka kay huchachikunatami charin. Paykunaka shimillawanmi kriymi kanchik niqkuna karka. Mana shunqumanta katikurkakunachu. Mana huyaqkunachu karka. Mana llakiqkunachu karka. Shinallatik Diostapish mana riqsirkakunachu. Verso 2 nin. Ashtawanpish umashpalla ari ninapish, rullanapish, wañuchinapish, suwanapish, waynayanapish, kay shukchayshuk wañuchinakushpa kawsanapish yallitagmi tiyan. Tukuy kay mana allikunami tiyarka kay Israel pueblopika, Dios akllashka pueblopi. Verso 3 nin. Chashna yallitik millayta rurashkamantami kay llaqtaka llaki churanata churashkashina sakiringa. Kay huchachikunatami charirka. Chaymantami paykunataka ña llakichina karka. Nitukunchik shuk hatun haka filupi shayakushkata ña chaypi urmayta kallarishkatashinami rimakun yuyachikun. Chaytami rikuytukunchik ñukanchik kawsipi. Diosta ñukanchik mana kazukpi kariyashpa kawsaqpika llakikuna shamunmi. Llakichingatagmi Dioska. Rikunchik ashtawan apostol Pablo riman kay tukuri punllakunamanta rimashpa imashina hintikuna tiyana kashkata. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 manta 4 kama kayta nin. Kaytapish yachanatagmi kangi. Hipa punllakunapika mayta mana kawsaypaqmi kanga. Chay punllakunapika kikinlla alli kanata kullkiyuq tukunallata muraqkunami tiyanga. Mansanayaq hatun tukuqkuna,
Diosta hamikuna, yaymamatapish mana kasuqkuna, mana paginikuna, Diostapish mana manchaqkunami kanga, pita mana huyaqkuna, fianakushpapish manatih kungarikuna, rullashpa huchachikuna, kacharishkakuna, hapishkawan wañuchikuna, imapish allitaka fiñaqkuna, wañuchikkunaman hapichikuna, mansanayaq haritukushkakuna, kikinlla pitapish yalli kashkata yuyiqkuna, Tayta Diosta huyanapaq randika, kikin kushikunallata mashkaqkunami kanga, kaypika rikuytukunchikmi kallarinmi kikinllatik huyarikkuna nishpa, chinallatik tukuchinmi kikin kushikunallata mashkaqkuna, chay intikunatami rikukunchik kay punllakunapika, mana rullashkataka, kashkataka mana katinkunachu, paykunapaq sentishka, paykunapaq yuyashka, chaywanmi kawsanata kallarishkakuna, paykunapaq pikashkatapish, paykuna sentishkamantami, paykunaka kari kashkata, warmi kashkata nikunkuna kay punllakunapika, kashkataqka mana tiyanchu, chaymantami Diosqa paykunataka sakishka, kungarishka, lado munchurashka, paykunallatik mana yurishkamanta, paykunallatik mana Diosta krishkamanta, katishkamanta, kasushkamanta, rikukushpapish, uyakushpapish, yachashka hawapish. Romanos 1:18-21 kama kayta nin, tukuykunami huchayuqkuna. Diosta mana manchashpa, mana rurana kashkata ruraqkunaka, kashkatata willashkatapish, shuktaqkuna mana uyachunmi, paykuna mana rurana kashkata rurashpa harkankuna. Chaykunata llakichinatami hawa pachamanta rikuchikun. Tayta Diosmanta imalla yachaypaq kashkataka, kikin ñawiwan rikunkunami. Tayta Dioslatik chaytaka paykunaman rikuchishka. Mana rikuypaq Diostaka, pay rurashkakunata rikushpami, alli yachaytukunkuna. Wiñayta tukuyta ruritukuq kashkataka, kay pachata rurashka punllamanta rikushpa yuyayta hapinallami. Chaymanta paykunaka mana yachashkanchikchu, mana ni tukunkunachu. Cristo Jesusta mana riqsikuna, mana chaskikunapish, mana huchachitukunchu, mana ni tukungakunachu, ñukanchikka mana yachashkanchikchu, ñukanchikmanka pi imata mana willashkachu, ima huchachita mana charingakunachu, ima huchachita mana charitukushunchu tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunaka. Tayta Diosmanta chashna yachashpapish, pay Tayta Diosta sumakyachina kashka shinaka, mana sumakyachirkakunachu, pagi ninatapish mana nirkakunachu. Ashtawanpish yanga yuykunata hapishpami, paykunapaq chawan shunqukunapish amsa yuyi tukurka. Diosmi paykunata sakirka, paykunallatik chawan llaqpi, paykunallatik ña mana uyashunnikpi. Chayshinami tukukun kay punllakunapi, ñanishkashina Europa llaqtapi, shinallatik kay Estados Unidos llaqtapi, chayshina tukushkata rikukunchik kay punllakuna. Chaymantami Diosqa utkashpa tigray nin, chaymantami Diosqa tukuyta rurakun, ñukanchikta kayanqapaq, imashinami Israel pueblota kayanqapaq, tigramuy ninkapaqka tukuyta rurarka, shinapish paykunaka mana kasurkakunachu. Rikuy imallatami rurarka Dios, payman tigrachun nishpa, kayanqapaq nishpa, shinapish paykunaka manatih kasurkachu, manatih uyarkachu. Imashinami kunan kay punllapish tukun, tukuykunallatatikmi Diosqa kayakun yuyachikun, tukuytami rurashka, ñukanchikta kayanqapaq, yuyachinqapaq, paypaqman kutirichun, arrepentirichun nishpa, shinapish mana uyanchikchu, mana kasunchikchu. Amos capítulo 4 versos 6 manta 12 kama kayta nin, mandak Diosqa kashnapishmi nin, ñukami kankuna kawsakun pueblokunamanka yarikayta kacharkani, chaymantami kankuna kawsakun pueblokunapika mikuna illarka. Chashna ruraqpipish, kankunaka manatih ñukaman kutirirkankichikchu ninmi mandak Diosqa. Shinallatik granukunata tandanapaq kimsa killa illaqpiraqmi, tamyatapish mana kacharkani, mayqan pueblota tamyachishpapish, mayqan pueblotaka mana tamyachirkanichu. Chaymantami maypi tamyashkapika alli granu hukurka, maypi mana tamyashkapika tukuy chakirirka. Yakunaywan wañukushpami, tawka pueblokunamanta shamushpa, shuk pueblollapi yakuta ubyarkankichik. Chashna ubyashpapish, yakunayta parariktaka mana ubyarkankichikchu. Chashna llakita apakushpapish, ñukamanka manatih kutirirkankichikchu ninmi mandak Diosqa. Ñukaka rupaq wayratapish, uruqa kurukunatapish, langosta kurukunatapish kachashpami, kankunapaq achka huertakunatapish, uvas chagrakunatapish, higo yurakunatapish, olivo yurakunatapish mikushpa tukuchirkani. Chashna llakichikpipish, kankunaka manataq ñukaman kutirirkankichikchu ninmi mandak Diosqa. Egipto llaqtapi kawsaqkunata chinallatak wañuchunmi, wañuchikkunata kankunapaqman kacharkani. Kankunapaq churikunatapish, espadawanmi wañuchirkani. Kankunapaq caballukunatapish, kankunata fiñaqkuna apachunmi sakirkani. Kankunapaq manka, wañushkakunapaq ismushka aycha ashnaytapishmi kacharkani. Kankunaka chashna tukuy llakikunata apakushpapish, manataq ñukapaqman kutirirkankichikchu ninmi mandak Diosqa. Sodoma shuti, Gomorra shuti pueblokunata llakichishka shinallatakmi, hatun llakikunawan anchuchirkani. Chaymanta kunan kankunaka,
Kaspita chawpikama rupachishka shinallami kishpirirkankichik. Kankunaka chasna llakita apakushpapish ñukapakman manatij kutirirkankichikchu ninmi mandak Dioska. Rikuytukunchik kay punllakuna shinallatik. Israel puebloka tukuy llakikunata apashpa paykunatik chaykunata rikukushpapish mana kazurkakuna, mana kutirirkakuna, mana arrepentirirkakunachu. Chaymantami Dioska kayta nin kay verso 12pika: Israelkunalla kankunataka kashnami llakichisha, ama chashna llakichichun nishpaka kankunapak Dioswan tupanakunkapaj allichirishkami shuyana kankichik